गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए 11th की क्लास की बुक इंग्लिश स्पेम स्नैपशॉट से उसका दूसरा पैरा लेके आया हूँ। आप इस पर ज़रा गौर फरमाएं और इसका तर्जुमा मैं उर्दू में करूँगा, तो आप इसको ज़रा गौर से सुनिए। नो मेंबर ऑफ द Grolians family could be a thief. No member of the Grolian गिरोलियन हो गया आर्मेनिया की फैमिली में से कोई भी मेंबर जो है कुड बी ए थीफ, वो चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन। स्टेयर का मतलब होता है गौर से देखने का, घूर के देखना। मैंने घूर कर पहले अपने उस चचाजाद की तरफ देखा। एंड देन, और तब, एट द हॉर्स, घोड़े पर, देयर वाज ए प्योर स्टिलनेस, बिल्कुल वहाँ एक मुकम्मल ही सफाई थी, मुकम्मल ही पाकपन था। एंड ह्यूमर इन द ईच ऑफ देम, और उन सब के मजाज में, ह्यूमर का मतलब है मजाज। इन ईच ऑफ देम, उन सब के। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो विच ऑन द वन हैंड, जो एक तरफ, विच ऑन द वन हैंड, जो एक तरफ, हैंड डिलाइटेड मी, मुझे खुश कर रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, और दूसरी तरह से वो मुझे, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, मुझे डरा रहे थे। मराद, आई सेड, मैंने कहा, मराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आपने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांकते हुए। लीप का मतलब होता है बाहर मुंह निकाल के बात करना। लीप आउट फ्रॉम आउट द ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांकते हुए। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, क्या तुम सवारी करना चाहते हो। इफ यू वांट टू राइड, क्या तुम सवारी करना चाहोगे। इट वॉज ट्रू, ये सच था। ट्रू का मतलब सच। देन ही हैड स्टोलन द हर्स, देन तब, ही हैड स्टोलन द हर्स, उसने घोड़ा जो है वो चोरी किया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके मतलब कोई भी सवाल नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे दावत देने आया था। इनवाइट का मतलब दावत देना। ही हैड, वो आया था। कम टू मी, ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे दावत देने आया था। टू राइड ऑन और नॉट, कि मैं सवारी करूं या नहीं। एज आई चूज, जैसा कि मैंने पसंद किया या चुना। वेल, इट सीम्स टू मी, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड was not the same thing as stealing something else. Well, बहुत अच्छा। इट सीम्स टू मी, मुझे ये दिखाई देता था। इट सीम्स टू मी, मुझे ये दिखाई दिया। स्टीलिंग ए हर्स, कि एक घोड़ा चोरी करना। फॉर ए राइड, सवारी के लिए। वॉज नॉट द सेम, ये उसी तरह का नहीं था। सेम थिंग, उसी तरह की चीज नहीं थी। एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि कोई चीज चोरी की हुई होती है। ईच ईच सच सच एज मनी, सच एज मनी, इस तरह के बहुत सारे, इस तरह के बहुत पैसे। फॉर ऑल आई न्यू, तमाम जो मैं जानता था। मे बी, हो सकता है। इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल,
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیلنگ یا چوری نہ ہو. اف یو آر کریزی اباؤٹ، اگر آپ اس کے بارے میں، کریزی کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ، تو اگر آپ اس کے بارے میں دیوانے ہو. دا horses they horses the way میں cousins مراد and I were گھوڑے دا وے اس طریقے سے مائی کزن مراد میرا کزن جو تھا مراد نے اینڈ آئی ور اور میں تھا. اٹ وازنٹ اسٹیلنگ اٹ واز ناٹ یا اٹ وازنٹ اسٹیلنگ یہ چوری نہیں کر رہا تھا. It wouldn't become stealing until we offered to sell. It wouldn't became stealing اور یہ تب تک چوری نہیں ہو سکتی تھی. until we offered to sell جب تک ہم یہ اس کو چاہیں کہ اس کو بیچ دیں. the horse گھوڑے کو which of course جس میں کوئی شک نہیں تھا. I knew we would never do میں جانتا تھا we would never do کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. let me put on some clothes let me put on کا مطلب ہوتا ہے پہننا. let me put on some clothes مجھے کچھ کپڑے پہننے دیجئے. I said میں نے کہا. all right بالکل ٹھیک. he said اس نے کہا. but hurry لیکن جلدی. I leaped into my clothes میں اپنے کپڑوں کے بیچ ہو گیا یعنی میں نے کپڑے لگا لیے. I jumped down to the yard from the window and leaped up I jumped down میں نے نیچے چھلانگ لگائی. to the yard اس ورانڈے میں. from the window اس کھڑکی سے. and leaped up اور گھوڑے کے اوپر and leaped up اور اوپر کو اچھلا. on to the horse behind my cousin مراد گھوڑے کے اوپر. on to اوپر. on to the horse behind my cousin behind کا مطلب پیچھے. my cousin میرے اس کزن کے یعنی چاچا زاد کے مراد کے. اور اچھل کے چاچا زاد بھائی مراد کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گیا. that year we lived at the edge of town اس سال we lived ہم رہے at the edge of the town قصبے کے اس کنارے پر. edge کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. on walnut avenue اور والنٹ کا جو جگہ تھی زمین تھی اس پر. behind our house ہمارے گھر کے پیچھے. was the country vineyard کنٹری کی کچھ اس vineyard تھا کچھ انگوروں کا ایک چھوٹا سا آرچ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا باغیچہ. اس میں ایریگیشن ڈچ اور کچھ پانی لگانا. ایریگیشن ہوتا ہے پانی لگانے کے لیے سینچائی کرنے کے لیے کچھ ڈچ تھے. اینڈ دا کنٹری روڈس اور کنٹری کی کچھ سڑکیں. ان لیس دین 3 منٹس 3 منٹ سے کم. we were on the Olive Avenue ہم اس Olive Avenue کے اوپر تھے. and then the horse began to trot اور تب گھوڑے نے ٹروٹ کرنا شروع کیا. the air was new ہوا جو تھی وہ نئی تھی. and lovely to breathe اور پیاری تھی to breathe سانس لینے کے لیے. the feel of the horse running
اور گھوڑے کے دوڑنے کی جو فیلنگ تھی، سوچ تھی، واز ونڈرفل، وہ بڑی عجیب و غریب تھی. مائی کزن مراد who was considered one of the craziest member of our family began to sing. My cousin مراد میرا وہ چچا زاد بائی مراد who was considered one of the craziest جس کو سوچا جاتا تھا کہ وہ سب سے کریزیسٹ سب سے دیوانہ ہے. دیوانہ ممبر ہے. ممبر کا مطلب ہوتا ہے فرد. فیملی کا ایک دیوانہ فرد ہے. آف آور فیملی ہمارے کنبے کا. بگین ٹو سنگ اس نے گانا شروع کیا. آئی مین ہی میرا مطلب کہ ہی بگین ٹو رور اس نے گڑگڑانا شروع کیا. ایوری فیملی ہیز اے کریزی اسٹیک ان اٹ. ہر ایک فیملی میں کوئی جو کریزی اسٹیک ان اٹ کریزی لوگ دیوانے لوگ ہوتے ہیں. ان اٹ سم ویئر اس میں کہیں نہ کہیں. اینڈ مائی کزن مراد واز کنسیڈرڈ دا نیچرل ڈسینڈنٹ آف دا کریزی. اور میرا جو مائی کزن مراد وہ میرا کزن جو تھا مراد واز کنسیڈرڈ دا نیچرل ڈسینڈنٹ یعنی یہ نسلی طور پر یعنی اپنے نسل کے طور پر ہی اس کو سوچا جاتا تھا کہ یہ قدرتی نیچرل ڈسینڈنٹ یہ قدرتی جو ہے پیچھے نسل پر ہے. آف دا کریزی اسٹیک اس دیوانوں کی. ان آور ٹرائب ہمارے قبیلے میں. بیفور ہم واز آور انکلز خسرو. اور بیفور ہم اس کے پہلے اس کے آگے جو تھا واز آور انکل خسرو وہ انکل جو تھا خسرو. این انورمیوس مین ایک بڑا ایک موزور آدمی. ود اے پاورفل ہیڈ آف دا بلیک ہیئر اور کالے بالوں والا ایک بڑا پاورفل یعنی طاقت والا سر. اینڈ دا powerful head of the black hairs and the largest mustache in the San Joaquin Valley. اور ایک بہت بڑی ماسکیش کہتے ہیں اس کو مونچھوں کو. ان دا سن جیسکن ویلی اس سن جیسکن ویلی میں. اے مین سو فیریوس ایک آدمی اتنا فیریوس خوفناک غصے والا. ان ٹیمپر مزاج کے طور پر اتنے غصے والا. سو اریٹیبل اور اتنا ضدی اتنا ضدی. سو امپیشنٹ اور اتنا بے صبرا that he stopped anyone from talking کہ اس نے ہر ایک کو بند کر دیا. anyone from talking بات کرنے سے. by roaring گڑگڑاتے ہوئے. it is no harm یہ کوئی نقصان نہیں ہے. it is no harm یہ کوئی نقصان نہیں ہے. pay no attention to it اس کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. that was all یہی سب کچھ ہے. no matter what anybody happened کوئی معاملہ نہیں کسی کو کیا ہو جاتا ہے. to be talking about اس طرح کی باتیں کرتا. once it was his own son
ایک دفعہ یہ اس کا اپنا بچہ تھا عراق، جس کا نام عراق تھا، رننگ 8 بلاک ٹو دا باربر شاپ، وہ دوڑتا ہوا 8 بلاک باربر کی دکان پر پہنچا، where his father was having his mustache trimmed to tell him، جہاں اس کا باپ جو تھا وہ اپنی مونچھیں کچھ ٹریمڈ کرا رہا تھا، چھوٹی کرا رہا تھا، ٹو ٹیل ہم دیئر ہاؤس واز آن فائر، اس کو بتایا کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ دس مین خسرو، یہ آدمی جو خسرو تھا، سیٹ اپ ان دا چیئر، کرسی پر اوپر اٹھ کے بیٹھا، اینڈ روڈ، اور گڑگڑایا، اٹ از نو ہارم، یہ کوئی نقصان تھوڑا ہے، پے نو اٹینشن ٹو اٹ، اس کی طرف کوئی توجہ مت دے دو۔ دا باربر سیڈ، باربر نے کہا، بٹ دا بوائے سیز، لیکن بچہ کہتا ہے، یور ہاؤس از آن فائر، کہ آپ کا گھر جو ہے اس میں آگ لگی ہے۔ سو خسرو روڈ، تو خسرو جو تھا پھر گڑگڑایا، انف، کافی گڑگڑایا، اٹ از نو حرم آئی سے، میں کہتا ہوں یہ کوئی حرم نہیں ہے۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہم یہ سبق اس کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور کل تیسرے پیرے کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔